Social Welfare Department के मियंग मखादा District Social Welfare Officer Imphal East अमसुंग मोदु एन सराहंबी Memorial Trust Baurabi अनिना सिंदुना Baurabi मखा लेकाई Community Hall Enrollment of CMHT PMJY Update Pension Cards and Other Cards Health Check Up Specially Cataract Detection की thouram amang ngarang Pangthokkhre thouram adu Senior Citizens singi Free Eye Camp Cataract Detection AVYAY Atal Bayo Avyude Yojana Scheme Makhada Experience Leraba Mandelain Foundation Imphal Eye Clinic Kakching Eye Hospital के medical team नेकिंग के मखाता ना दरकार और बेसिंग लियम operations तो वदोरी all expense card सो update तो की मसदन नतना आधार कार्ड सो update आधार कार्ड का मोबाइल नंबर का लिंक सुट तो की Director Health Services Manipur के मीटिंग मखादा PMJY CMHT कार्ड से मगे तरम सुलेम न पांगथोखे बुन अहल ओइरबा मियो यांखै मरी Cataract detection tauke atai scheme singda tongan tongaba khondra kayanusu saruk yaduna miyamna kanaba phanghanki Baurabi amadi akoibada leiba khulge khondra singna saruk yakhiba thoram aduda District Social Welfare Officer Imphal East W Thamabati Wahengbam Jamanjoy Maitei Principal Gem Public School Baurabi Mutum Inauta President Village Development Committee Nungoi Awang Likai Huidrong Rajan President Huidrong Village Development Committee and Selung President Baurabi Village Development Committee Asyam Keswar Social Worker Chingmana Saryaki Hari